mun sang sanga INP mezo channel clear tu te in zain chibai le vek ule nizan lam kha kan du angin news kan an update thei ta chi lova clear tu te in mai za oma tukina kan thei ang tok kan an siam lenge news kan siam nu lama thil thleng then khat hi chu a theya piangin comment lama in ron tui ni zel bok don nia khitit media ina soidan chuan March ni som khan Myanmaram chung mun sang Terrorist Council sipai somni le palian thia karen ni khopui loi ko lama pathum chimlam tanintari township pakhat Makui region Yisatu township pathum Sakain region Wetlet township pakhat Chin state Falam township pali anni phei hi chu tun naya CDM lama pakai anginan soya karen state leke ko lama panga karen state thau tantong chi lama pathum Makui region so township lama pariat an thiani nimin pia lam kha chu tle min sipai thian kiam le ta deuh ni na langa indo na pozia omani mai thei maro chu an chin chia bak nimin lam chan chin katlai khon nuwa kan mu le te po a om no lani chin state chimlam mindat khopui po hi mitam takin an inan tlan san vek na khopui ani veya chutianga luatu tuman omlo tak ka chuan sipai lamin lu antum tamai ni in nimin khan chin state lam media te chuan an soya tual chung papakhatina soidan chuan nizan khan sipayan lokala mindat khopuya in nei tu te hi lo ho sela an in te hi ron thian fai sela lu le ro se an omlo na in te chu kan balanga keimani kan om mayang anti atia tin bawati ve nganti lama chuan in ni chu an kongka an bal sak ngei maya in chung om bung ruwa an du duan la tamaya ni atibok hetiang hi hun danga po tam hle ani Sakain region Yinmapin township miau nung kholam panakal terrorist council sipai te chu chueche khobula March ni som pakhat nimin tuk dariat le minute somli le paruk khan PDF lamin bom voi riat me mangin anlo beya sipai somthum le pani an thi ni nan soi PDF lamin an soi dan chuan heng sipai te hi Yinmapin le let pan to lama civil mi som pani lai mai hal lum tu ho kha an ni oma March ni som khan ubu khwa an ria kani Sakain region Wetlet township March ni kotlai dar thumvel khan indona chuaka terrorist sipai pathuman thi ti nizan khan an soi Wetlet township kan phiu khu atanga suichin kholam panakal sipai somruk vel chu Wetlet township PDF 2nd battalion tenen anin ka pa sipai pathuman thi ba ka midang pani in hliam an tur bok nimin pia khan tongkung khuwa sipai ten in nga an hala chumi hnu in Wetlet khopui lama an kir le a an sipai thita te po an phum deuh nok mai ni om takania PDF lam thi le hliam tur an omlo ni nan soi Terrorist Council sipai te hian Suibu district huam chunga thingtlang khothen khata po nunron chuin in halan mangle nia soi ni a tin Suibu le Mandalay in karkong puidunga sign 9G khobul loka nimin pia tlaida rukle chan vevel khan Suibu Defence Force SBDF le anthian PDF ten sipai motor paruk an beiboka motor pani anti chiat sak theya sipai panga chuang an thi ni in an soi Sakain region pale township huam chunga no yu khuwa chu terrorist lamin zanma sa khan an hal le a in zathum chuang akang rel tavek ni in voin khan an soi nimin pia tu khan sipai le an lamtang piuso tri pol te chu khuwa an luta nimin pia zan khan khuan hal sak le ta ni sipai ten khuan lu ve le atlan theya piang an tlana tlan theilo tok te pon oma nu fa in phur te po kong laka an bai kan hal sak ni nan soi nge ya inan hal chuan akan theilo huna an hal thale mai thina voili me an hal non ni in an khopa pakhat chuan media te hnen a soya piuso tri khuwa tia hriat lar ji phiu kung khuwa mi then khat an khuwa om du to lo ten tlan nan an mang thina chumi rem ti lo le thik thu chia an hal ta ni an rin thu report pe tu chuan a soi bokani hetianga sipai le piuso tri kho hal tu te hi an vain mi za le somni vel ni in an soya tuken khan khuwa an chua san le to no yu khuwa hi in zali chuang omna thingtlang kholen ve takani a tuna chuan in za po om to lovani ber chu
kho chunga cheng mi hring sing khat le sang ruk vel te chu mun him lam panin an ral tlan zo le ve ta vek ani tin nimin pia khuwa an lu lai chuan hnoyu khomi mi pariat an mana nimin tu khan pali chuan chhuwa le a midang pali te ero an hruai ta zel ni in an soibok an va that le mayang ti te po hlo omani pale township lama hian in hala tam ta hle maya thaliam ta lama khan pan yuwa te hloka chi khuwa te kain duin khuwa te ji phiu kung le chong u khuwa te po sipai ten an lo hal sak to hlomani Sakain region khin u township muta khoswa samtu terrorist sipai te chu march ni som pakhat nimin tu khan GU PDF ten bominan beya minute som panga emovel anin kap zui boka sipai pathuman thi ni inan soi chong u sipai te chu nimin khan khin u township muta khuwa an luta an pui thiam te chen na ina in khuar lai lokin khochunga chen na in an roka chumi nuwa an kal chuak le chu an lo bom ve ta ani Irrawadi luidung zo akal chho terrorist council sipai long pani ngapa chong khuwa atanga chimlam dewa nimin pia march ni som chonulam khan PDF tenan ka thu nimin khan an soya chutia an ka nu chon reson phurlong chu chak takatlanin an chaklama khopakhat chu RPG le silain an kap de ngek ngek tamai ni in an soi Makoi region hi sa chu township lama march ni ret khan sipai somnga mun ne in thena patrolling an nai mek lion zandar kwa vel khan PDF ten bominan voma sipai paruk chu an omna huna thi ngalin hliam tur an omnual ni nan soibok sipai te chu an che vel chu an kap na sa hleya ma se PDF te an him ni nan soi ni heng te hi nimin pi alam chanchin tai kho nuan hriat le chaute an ni hlom hi Makoi region tho Kanko district huam chung hi PDF an chak chho zela an district huam chunga Trilin township a pheichuan police CDM lama in letten civil sarkar in opna akal tluan theinan township police department an din tran thu march ni som pakhat nimin khan an soyani tunlai hian an township huam chunga po thingtol ru te drugs zuar te police tho tura tam maya PDF lamin heng hoi an vil veng reng theibik lova township police department lamin NUG ka hruina hnuaya fel taka man lak tran thu an soyani Makoi region pakhuku township a thingtlang kho haltu sipai le piuso tri pol te po march ni kuwa khan PDF pol li in an ka ron le bok rengun khopui tuwana township motor gate bula kanboza bank ATM khol chu nimentuk darli le chanve vel khan special tax agency of Burma STA pol in an hal chiat thu an soya sipai council an tho pui wanga hal chiat sak ni in an soibok mana kan puan ta karengun khopui jimin dain township lama sipai in mian sutlum thuwa social media lama comment lo pe ve tu mi hring ngai tu na populo ramsa aya sul zo kan ni hi tia lo comment tu CID zowin an man ta ka kha kan la hrianga achung thu an rela kumthum chung zel bangzu turin an ti a chumi hnuwa criminal code zanga le pangana mangin thubuai an siam sak zui bok Athian pa pensioner sipai sual na lo comment ve tu po kha manin thubuai an siam sak ve mek bokani Irrawadi region Ingapu khopui huam chung than pin kung venga om dalan niangai hlain win ong chu march ni som pakhat nimin tuk dar thum vel khan PDF tenan ka pa om na hmuna aboral ngal ni inan soi an ka hlum ta ka hi sipai uniform ha in mi pui avo thina dalan na athok na sathin hle ni ome on state lama po sipai lamtang dalan niangai zirtir tu mai chia win chu anti po march ni som khan anda thato bok rengun khopuya hian march ni som pakhat chonhudar khatvel khan ko mu township lama maitel tawaran bom le a bom puak wangin mi pakhatin hliama tur ni inan soya chumi ma chhun lai vel khan rengun le pi inkar kong pui mel som palina lama power supply na hmuna bomba puak to boka ti chuan takita township lama po chonhudar khatvel khan bomba puaka Dagon beach lama chonhudar ni vel khana puak le boka tin hlain ta ya information laminan soidan chuan
nimin tlai dar li vel khan general niwina tu e niwina company ta Rangoon bus service OmniFocus anti po mihring omlo lai takin an bom bokani karin ni lam hi alaral mong lo hle Sian state ne na anin ri na lam warisu palain khuwa terrorist council sipai te chu March ni som daria ta tanga chonhudar ni thlengvel khan KNDF 3rd Battalion 7 Battalion le 11 Battalion tele PDF tenan ka pa sipai motor pakhat an ka chiat ba ka sipai ka hluman nei nual ni in KNDF 3rd Battalion tenan soya Mars ni sari khan dimosu lama pu pha kho in somthum chuang chu terrorist lam chuan an lo hal sak to a nimin pia lam thleng khan sipai lam chuan thlona mangin an kap le a biak in le chen na in an kap chhenual ani tin Mars ni som nimin tu khan dimosu tamsip doya khu khuwa chu sipai lamin thlona in bom voi lian thla ka civil mi pakhat thi ni in an soya in chia a om le nual ni in an soibok chumi nu jinglam dar sari vel khan jet fighter pani in bom voi thuman thak le ni dan soiboka in chia le thi le hliam om dan dik takpo an la soi hlei thei talovani kan video masalama kan soitak ang khan Russia chuan Myanmar ne na Su-30 SME indo thona changkang tak paruk lai mai a deliver don chunia sipai council lam hian a khal dan an thiam don lo te po ni mai theya Russian pilot pani chu niriat chung meu cham turin Myanmar an jin don ti nimin khan an soya sipai council pilot te training an pedon te pon yang chu tin March ni som ni le pasaria om tur sipai chakna an so na apo he Su-30 SME hi an tho tir ve na sadon ni om takin sipai lam chanchin thredeu te chuan an soi March ni kuwa kha Myanmar a jin tura an ru man masak ni in chuti lai chuan ni som ni chung March ni som ni le pakot thleng om turin an ruwa man lok zeta ma se March ni som paria ta tangin ni som ni le pakua thleng an ti le ta zo kani kan soito tak ang khan tun tuma minong hlain telamin an leitur Su-30 SME hi pakhata $1 million somthum le pali ania paruktan million zani le palian seng don ti na nia an ram poisa phei chuan a tam hle ni tun lai hian $1 cheng khat hi Myanmar poisa chuan cheng sang khat le zasari ayan tam hreta sang khat le zasari vel anga han chut po hian thona paruk an leina hi Myanmar poisa chuan million hlir noi thum le singli le sang ruk le zariat lai mai ania atam tham khop mai sipai council hi tun thlengin court ma an la din tir hlei theilo chuni maya NUG lampo hian tanan lana sa hle na chungin antidon anding nge yang ti vel bak mason na mu tur la om chak lo hle maya tun nai Mars ni sari po khan Karen Human Rights Pol te Chin Human Rights Organization te Justice for Myanmar te Britain ramwa thleng ta Rohingya Pol BROUK anti tetelin Pol rang za chuangin United Nations Human Rights Council lama ngen na an the lut le ta a sipain civil mi te chunga rong takan che thin le sualan khoi fo te hi an dem om hle tia dem na thu ringot chualovin international court ma an chung thu rel sakani theina na kongjong thuai turin an du tian soyani committee representing Pidong Su Loddo CRPH tia kan lam fo kha khamile National Unity Consultative Committee NUCC te National Unity Government NUG sarkar te chu Myanmar mi puiti ai o sarkar an ni thu European Parliament rorel na chuan March ni som khana pass ta a an thu chua chuan sipai council an mo chiat na te sang ni le som ni election na za om thu te Aung San Suu Kyi le politics awanga tang zong chua tur an ni thu te mi pui sarkar din le ngei theina na man lak zel tur thu te atel bok European Parliament chuan Myanmar Central Bank baka company rang sipai lam tang te an sanction don boka Rohingya te po telin Christian te le ethnic minority te chunga sipai te chet dan an dem thu ban san wat tura an du thu an soibok tukin an mani lam sana ada ruk le chan vevel khan trio sipai kem buin khwar lai lok te po CDF lamen an ka pa
chanchin kim chang ngai chan me ka ni ole khati zong kha tun tumata na Myanmar chanchin langsar zol kanan ti chuat thei ni mai sela zan lama kim chang dewati chuat le tepo kan tum lenga thlir tu le ngai thatu zong zong in za chunga kan lo me